Haoj ukris ulayab wan ulami pad naki bayab hadin laisngi. Kat kum kajing tho kamut bakal long thamai hendai kedai kajing penjanai ya kajing long jingem jikibriu ki bangej bat burom yublei. Namar ya kajinget jung men marim kabalong do long snam da kajing long kababha kane kasa. Kane kala urlong ha kajinget kristan harilom kasi ya kabau men marim ula sud la shor bala nyo la tang da kaktien kejuban lang. Kabau ula klei umna syub wan penerkam berkata kade kariti badustur hagajing syat tenrai balekmen habadan kajing songpa ringkat kakenhoi karisa ya kanila sakhi hagaparish jang jalan yang ba shlong hagaba ya kajing lekmen paska kabalong kabadan jingmut na kajinget kabaskem ba ukris umwan ban penduk pendam handai ban penjanai lingba kajing syat paska harkom syat tenrai kasi ya kani kajing syat paska la pelong hakibabun kibenta kiparish jang jalan yang ba shlong kema parish laikor ya kajing syat paska halai kor parish dalam kemat dusa blai first shadap beri parish pris da kedua ke pirat syua banok kejat kelempung syat balak pelong hamadan football lai kor hak bakinong syat ki balawan ban syat ki lapoi hadu ki spangut ki sendang bar kentei da kajing yarap ki dohalia na kesenang waken ke hima khairim wad hapring slap maupun thot ya kajing syat kalayat bet hak balai senalang dikiri orang ba berkiri ngeng. Ni kuat hidup bangin Shimbenta walain dalam Kristan ni bangin nak ban sana ialah ke culture khasi lajang ni kuat ban apa di semua ya beri balapa ini ban syakhannya tambah ini bajingram ini jingram khasi tengah ini tambah kan pohisha lawe tambah kan dua tang tambah bangin di Kristan ya ke program ke ba mengikum ke Saint Joseph Socio and Cultural Organization ialah berupa di Peban wan kenang lamba kani kelong kom kajing burom kajing nyukor kajing wan yai peteng ya kani ke culture kapa mengi upun kizikara mengi kun yutrep ikwa ba nang pensulu Socio umdai tang hakani ke laiko paris hendai kejai benu jingi ibora kuwai ke kasian kani kasian ke ba ra akabangi la pelong milas dang lalu snem aja khatar bat pelong sisa ke ba ai muslim jadi kon jangi sendam kentai namar dei lamba kajeng buram kajeng nyoko kajengi ya ka culture kala jong isngom kedai ka kamram jangi ke nong yalam pangin nang ai muslim isu ban slow isu ya kapan kentiu ban ai muslim isu ya gini di kun jengi di nakaliam jengi kum kali ka kunhul ila simke adu kata-kata ban slow ban ai muslim isu bagi yang ya ki wepan ki shlong ki wep ki pares
bangin lang burom susyo ban lang penne persa susyo ya kene ka culture ka jingi Hagi bedai bagani ka siapa ska ka jengi ina stang do ajar apra ajar ar pada orang Kristen. Ini nawar bangi lalong kristana do dang red. Dan rei kading long kristan jengi kani ka musim ding long kasih jengi kadang hemat Islam kading kadang don. Dede ho ajar ar lese lengba ka jing ya selok pati bahalor berarti besia por ka long pati Kristen. Iya keren sipangani ka to paling em stang no ya nek kapasta walong kasyak trai ke jengi de kumta da jing ai mesim ke jengi ding ila ilum ding ila ya syong bari perkat ngilala kat stang ya nek kasyak pas ka long hawa da perkat de ngi sem man kan ami wisdom ni bagi nong isimenta ka kasyak kinang kiyo na kapor ban isya ya kata kajing hem jong ki para mangai jengi hakan ka perisai korhi ya kata kajing long kasih jengi kimpat gila kasnam kasih hingi kadang ton nangki kata ki wan cepat kajing cerhem ban isimenta kasyan men de kum tangi ismo men tangi sos hem kai bakani kam pangile kalong garon la kanong rem ban hamtam aba ngiyo ban buleru ya kabatkan ka baar mo ka bakren syai ba kajing long kristan kam dei ban pendung no ya kajing long kasih jengi dei langi long kristan ru kajing long kasih jengi kadai ban jaisa ban kadai ban jai biang ban kadai ban ngin dei ban penne sa ya ka kata kajing long kasih jengi ngim dei ban klen le